Mayapayabak po kay kayungan, at syuta na po king kadwa ng Domingo ning pamanyumbling mebye, at pagmasusyan tayarin po ngeni ing Domingo ning Dubinong Pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyaningit pam, poning anak, ang poning banali Espiritu, Amen. ing ginong sinubling mebye, at ing ari ning indong pakalulu, divinong pakalulu, manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. At yuta na po king kaduang Domingo ning pangasubling mebye, at iting kaduang Domingo, mayaw siyang Divine Mercy Sunday. Ing Diyos, uli na ning lugod na kaya katamo, pepakin na po yung kayang pakalulu. The divine mercy of God. Nano po yung mercy? It is when God saves us from the bad things or punishment that we deserve. We deserve to be punished
because of our sins. Pero uli na po ning mercy pakalulo ning Diyos. Linigtas na katam. Inyapin, tutupin, ingino, kaluguran na katamo at sinubliang mebye. Ita mo pong tinanggap pakalulo king Diyos, maging mapamakalulo tamo muna naman sana. Kalupa ng Jesus. Para karing penandit, etamo po pepakiting pakalulo na ning Diyos, karing kapatid tamo, sisyan tamo ini, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, karing kekang sugat, karing kami kinayap, Gino pakalulo, Gino pakalulo. Kristo Jesus, dinaon mo yung kekang sariling biye para kaya kami. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, pepakit mo yung kekang kadyosan, inyang sinubli kang mebye, at binalik mo yung biyemi. Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ing Diyos amayupayng tuto pakaluluan ang katamo, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. At kingyato kapayapan, maritaong kayang kaluguran. Pupuryan na ka, parangalan na ka, sasamban na ka. Paligayan na ka, pasalamatan na ka, kauning maula mong ligaya. Ginong Diyos, harining banwa, Diyos ikpang mayupayan. Ginong anak kabugtong Jesu-Kristo, Ginong Diyos Cordero, ning Diyos anak ngikpan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikaw nilalako, ing kasalanan ninyato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikaw nilalako, ing kasalanan ninyato. Tagapan mo yung dalangin mi, tagapan mo yung dalangin
Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, malugod ay pa. Emiya ikit inganak mong sinubling mebye, nitikil tinggamat miking katalindikingana, dapat paniwalan mi ingyang ingke kaming Ginoo. Manano na sanang iting kasalpantayanan, pisan meto nga na kami king lugod, at gawa na king ating masabal, king ninungman mangailangan busalmi. Maging metong kepinsanang kapamisanan, metong mo puso at kaladwag, maniwala, manalig, makirake, mipnong tulang, misulo-sulo, king pamamirasong tinape, at pupuri keka, ake kaming Diyos. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamas sa ngibat, king libruning dapat daring apostol. Metong lapuso at pamisip ding sablang talasal pantaya. Metong man karela, alang sinabing ing pibandyana kaya mong sarili. Ing sablarang pibandyan, bandining komunidad. Seksyan ding apostol, kambena ning emunanong kayupayan, ing pamanyubli ng mebye ning Ginoong Jesus, at ding tao gagalang dongan. Makanyan-kanyan akanuwanan ing inantabe na karela ning Diyos. Alang mibili king kalipitan metong man karing talasal pantaya. Uling ding ating pibandyan agabud o ating pibale-bale, pemi salila. Ding kwaltang ayablira, daralarala, paniwala, karing apostol. Ating balang kapatad, mirarakayanan ya king abli, agpang king pamangailangan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Salamatan niya ingin, uling mayapyak, lugod na lang daya. Pasalamatan niya ingin, uling mayapyak, lugod na Ding memalen ning Israel, bustan ihayagda, wagasing lugod na at alang angga. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabyanda, wagasing lugod na at alang angga. Ding sablang matakot kaya, bustan yung sabyanda, wagasing lugod na at alang angga. Salamatan niya ingin, uling mayapyak, lugod na lang daya. Ing upaya na yang minye tagumpe, kingke katamong pamakilaban karing kasalang. Eko mate, nune mieko, bani pasyag lang dapat ning Ginoo. Pero san na kong mabayat ning Ginoo, dapat enapein tulot ing mateko.
ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka masalese. Kanita ing Ginoo, ya ing maki kararaptanan, at tune makapagmulalang lalawan. Iti yaingaldo, tinatag na ning Ginoo, sukat tamong tumula, ampon magsaya. Salamat ayaing ginuuling mayapya, uling mayapya, lugod na nangangaya. Pasalamat ayaing ginuuling mayapya, uling mayapya, lugod na nangangaya. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Ing ninumang maniwala, King Jesus yay Kristo, anak nening Diyos. At ing ninumang lulugod king igpa, lulugod ya naman king kayang anak. Abaluta mo king kalgurantala ring anak na ning Diyos, nung kalgurantaya ing Diyos, at pamintuan tala ring kayang kautusan. Uling ing pamaglugod king Diyos, mga baldugan, pamanupad, karing kayang kautusan. At enalaman tutong masakit tuparan, ding kayang kautusan. Uling ing balang anak na ning Diyos, magtagumpeya, laban king yato. Ating kakatamong kasalpantayanan, yaing babiye tagumpe, laban king yato. Nino ing malyaring magtagumpe, laban king yato. Itamong maniwala, King Jesus, ya ing anak ning Diyos. Yesu Kristo, ya indi natangketi king yato, di natangya kambena ning danum, ning kayang pangabinyag, at ning daya abibo na king kayang kamatayan. At emo kambe na ning danum, nunaya kambe na ning danum at ning daya, patutwana na iti ning Espiritu, at ing Espiritu, ya ing katutuan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maniwala ka kanako, Tomas, uling ikit mo ko. Nuwan laretang maniwala kanako, bistaman era ko ikit. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo.
kanitang bengi ning aldo mo rin ita, king mumuna ng aldo ning paruminggo, mitipon laring alagad, pakakabat laring pasbol, king lugal, anong lulam makatipon, uli na ning takot da karing Hudyo. Dinatangya Jesus at tinalakad ya busalda ngana, ing kapayapan manatili kaya kayo. Pangasabi na niti, pe bakit no karela ring gamat na, at ing katalindikingan na, mesaya ring alagad, panakit daking Ginoo. Pasibay ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makananuna kong tinubod ningig pa, makanyanda kayo na naman tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan niye ing banal ay Espiritu, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la, at ingeyo patawaran, eya mi patawaran. Dapot ito mas ing mayayaws kambal, metong karing labing adwa, alayo inyang dinatangya i Jesus. Inya sinabi na ring aliwang alagad kaya, ikit miya ing Ginoo, meki batsay Tomas, anggang eko akit ding bakas ding pako karing gamat na, at itagkiling taliriko king bakas ding pako, at ing gamat ko king katalindikingana, eko maniwala. Pangalabas ning walong aldo, makatipon lang pasibayo ring alagad, king bale, at kaya beri Tomas. Makakabat la ring pasbol, dapot linubi Jesus, at tinalakadya busalda, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nga ng Jesus karela, at saka na sinabi kang Tomas, lawan mo la ring gamat ko, at itagkil me kening taliri mo. Dala me kening gamat mo, at itagkil me king katalindikingan ko, naka mag-alilangan, maniwala na ka. May kibat siya'y Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka, uling ikit mo ko, nuwan laretang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit. Ginawayang dakal at miyaliwapang mala i Jesus, kinga kakiding kayang alagad, dapot elam makasulat kaniting libro. Detangatyo kaniting libro, may sulat la, ban maniwala kayo, king Jesus yaing Kristo, ing anak ning Diyos, at king pamaniwalayo, mikabye kayo, king kapamilatana. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayangan. Ngeningaldo iti second Sunday of Easter, mayaw siya pong Divine Mercy Sunday. What is mercy? Eya mo pulak yung tao. None, the other name of God is mercy. Lagyunin ng Diyos. Naning mercy pakalulo, at intamo pong apo mamakalulo. The Lord who bestows mercy. Mercy is when God spares us, when God saves us from punishment that we deserve. We deserve to be punished by God because of our sins. Tandanan tamo po balang kasalanan ating katulid akaparusan. Inyapin ka mga tsuta ketiking yatum mamayad tamo. Balang kasalanan ating katulid corresponding punishment.
In mercy, we deserve to be punished by God, but He saved us. Iya mismo, in mete, para kaya katam. Makanyan niya po, alimbawa, paneke pong babi alimbawa ini, alimbawa tingko ang siping bale, mapanutang niya, at tingko ang siping bale mapanutang, po tagalang niya kayong manutang. O tingko ang siping bale, manutang mong manutang. Sung menutang ka, tingkang kailangan mamayad ka. At ating manyingil ke ka. So, misan po, itang sipin yung bale nga ito, uling mapanutang ya, di natang laring manyingil. At lepitan nyo ring manyingil. Sabihan nyo karela, ako na mo po yung mamayad ngayon. Bisa ko pong mamayad. Ako yak bisa. Bisa kong mamayad. Ako po bisa. Kaduang halimbawa, banta mas malinoya, may kasalayang sipin yung bale, may kamatayang tao, kay ba't di natang lareng pulis, darakpande, ikitso po ring pulis, lepitan nyo ring pulis, sabihan nyo ka ring pulis, ako na mo po yung dakpan nyo. Bisa kayo po? Eko bisa. Hanggang ako bisa. Iyang may kasala, iya po yung dapat may parusan. Pero keng Biblia nga na, the wages of sin is death. Ing kabayaran ka rin kasalanan, kamatayan. Itamo po yung may kasala, Jesus yung may mayad. Ikit siya po ngene. Itamo yung may kasala, pero Jesus yung may mayad niya, may pakuyak yung krus. The wages of sin is death. Ing kabayaran ka rin kasalanan, kamatayan. Itamo yung may kasala, Jesus yung may mayad. O ita, in the mercy of God. Mercy is to be spared, to be saved from punishment that we deserve. We deserve to be punished by God because of our sins. Pero iya po yung memayad. Inyapin, uling tinawon na yung biyena, masyadong mal in kakatamong kaligtasan, inyapin mayaw siyang maleldo. Mahal na mahal tayo ng Diyos, ang pinagbayad niya ay ang kanyang sariling buhay. Inialay ang kanyang sariling buhay para sa atin upang tayo'y maligtas. Kaya masyadong mahal ang ating kaligtasan. No ka rin niya yung mercy of God, king Ebanghelyong binasa ko. Dening alagad na sinalikot lo, miyabe-yabe at tatakot lo, uli pong balada tutukinong mate, tutukinong dakpan at pamatenda na lo. Kaba pong tatakot lo because of fear, Jesus, ing sinubling mebye, liba na laking kwarto. At nano po yung sinabi na, purmero pepakit no ring bakas daring pako. Ing katalindik nga ng metandus, pepakit na la. Bakit po pepakit na la? The wounds of Jesus were marks of cruelty. The wounds of Jesus were marks of our sins. The wounds of Jesus were the marks of the pain and torture, marks of betrayal and denial and abandonment. Likwad niyo ko. Ore ni ring bakas na ning kasakitan ko. Atin pong misan, meto nga santo, lepitan ning demonyo, migpanggapya nga naning demonyo, ako'y Kristo nga nakanong makanyan king santo. If you are Jesus, then show me your wounds. O neng alayang apakit. Alayang apakit. Anyapin alwa Jesus ito. So,
nanong sinabi ng Jesus, imbes na panyabyanan o ring alagad na, o ba't kewan nyo ko, o ba't likwan nyo ko, o ba't pepaboren nyo ko, nga na sana. Pero nano po yung sinabi ng Jesus, the risen Lord, peace be with you. Kasantin na po. O tino penyabyanan, e puwari kaya katamos itong ating migtaksil kaya katamo, mimwata mo, palakwan tayo, may katampalingan me, neng misan pa paten me. Pero Jesus nga na, kapayapan, ing kapayapan manatili kaya kayo. That is the mercy of God. Ing kapayapan, buri na pong sabihan ngeni, I have forgiven you. Kalugo, pepatawaran da kayo. Kalingwan nyo na itang may labas. Oy ni Jesus, kalingwan nyo na itang may labas. Let us start again. Magumpisa tang pasibayo. Inyapin po, ing tutukin ang sabihan, nga na, nung makanano na kung tinubod ningig pa, makanyanda kayo na naman tutubod. Detang tinanggap mercy, kailangan maging merciful lamo na naman. I have forgiven you because I love you. Makanyan niya pa yung lugod. Makasadya kang makasadyang mamatawad para king kapakanana ning kaluguran mo. Ing lugod ay atata na masamang lug. Nyanyang itubod nala uling tinggap ding kapatawaran kang Jesus, naning sinabi na, nung makanano na kung tinubod ng igpa, makanyanda kayong tutubod. Nyayita mo pong tinanggap pakalulo, itamong tinanggap kapatawaran, lalong-lalo niyang anyang santo-santo, may umpisal tamo, kailangan kaibat mong mi patawaran, ikay mamatawad. Amen? Inyapin po, ing tutukin ng sabihan, nung nga na, ning ebanghelyong binasa ko, tanggapan niya, pengis nawana nala, tanggapan niya yung banal Espiritu, ding patawaran nyo kasalanan, may patawaran la. Ding eyo patawaran, ela may patawaran. Kenine po tinatag Jesus in the sacrament of confession, the sacrament of reconciliation. Nya itamong Katoliko, mangumpisal tamo. Uling po tang may kasala tamo, mapapaklud ing relasyon tamo king Diyos. Potang may kakasala tamo, gugulot tamo king apong Ginoo. Pero king kapamilatana, ning pamangumpisal, marap kang pasibayo king Diyos. Ikumpisal mo yung agawa mong kasalanan, kaibat tanggapan mo, ing pakalulo, ing kapatawaran ng Diyos. That is the mercy of God. E puwari kaya kayong mangumpisal, potang may kapangumpisal kayo, agyangi kaming pari, mangumpisal kami. Potang kaibat mong may ngumpisal, I experience mo in peace of heart and mind. O yan po, kalugod na ni nga pong Ginoo, akit tayong kayang pakalulo, e naburing mi kawanita mo kaya nyating the sacrament of reconciliation. Kaibat po'y Tomas, ing motto ng Tomas, to see is to believe. Nung ekayakit, maniwala. Kaibat, nga na, after 1 week, pakit siyang pasibay, Tomas. Mig-absent siya Tomas eh. Ere kaya ben niyang pepakit siya Jesus. Absent siya. Iya makakayabe ken grupo. Anyapin po na numan ing kakatamong gagawan. May kiyabe tamo karing organizations o kaya karing kakaluguran. Potang ating meeting,
kung mag-absent, ing meeting, yapin po ing lifeblood na ning organization. Nanuman ing pekyabayan tamong organisasyon, tamo mag-absent po ang ating meeting. Uling dakal ka amis keng meeting. Just like Thomas. Ene ikiting ginutamo. Hanggang eke akit nga na, kumaniwala. Kay ba naning paruminggo, makatipon lang pasibayo. At ni Santo Tomas, pepakit siya Jesus kayo. Kay ba't nga na ikit ni, nanong sinabi ng Tomas, My Lord and my God. Kani tayo po kinwaitang My Lord and my God. Potang itas siya ngostya. My Lord and my God, Diyos siya'y Kristo. O nung iya Diyos si Kristo, sana sinabi na, Tomas, makukaken, ako Diyos nga na sana. Uling karingalwang relihiyon, Kristo ay po Diyos. Pero kini sinabi ng Santo Tomas, anyang akin ay Jesus, My Lord and my God. Therefore, Jesus is God. Nung iya Diyos, sana tok ng kaken nga na. Mali ka, Tomas, nga na sana. O ningali po, My Lord and my God. Kaibat nga ng Jesus, Tomas, maniwala ka na ako, uling ikit mo ko. Mapalad laretang, menakit ka na ako. Pero maniwala lang. Itamo po reta. Tayo ikiti Jesus, pero maniwala tamo. Mapalad tamo. Kilala tayo Jesus. This is the mercy of God. At king second reading, nano pong sinabi na ning second reading, ding talasalpan tayo, ilapu reng managumpe. Itamong eni, sasalpan tayo tamo king ginong sinubling mebye, isundo tamo po iti. Pero istong sinalpan tayo ka, pasakot ka kang Jesus. Inyapin ng first reading, lawen niya po yung first reading, nung nanong depatan daring minunang Kristiyano, ding mabandi, ding atinan, pemisalida yung karelang gabun ang pong bale, at piyabe-yabera yung karelang ayabli, at misasan metong lang, pendinan dala, ding aliwa, agpangking pamangailangan da, burinang sabihan, at ilang common property. Ilapin po rin minunang komunista. In pibandyan, pisalimoy kang mabande. Pisalimoy yung pibandyan mo pong pibale-bale, kay ba't idake mo ka rin pakakalulo? Ding pakakalulo, ngara, ngarang makanyan, karing pakakalulo alang sinabing mangailangan kami. Karing mabandi, alang sinabing sobra-sobra yung kaya kami. Kasanting na po yung meging bunga na ning pangasubli ng mebya ning Ginoo. Ing Ginoo mi pasubyan niyang mebye, king kapamilatanan kayang pamanyubling mebye, siblina ing bietam. Niya pakamalang kong kapatad, pakit tayong ginong sinubling mebye, king kapamilatana, ning kakatamong caring and sharing. Eyo kakalinguan, ing ita kayo, ing kayong kayatinan. Po, nung makananong ding minunang Kristiyano, pira kaya rakayan daing karelang kayatinan. Ngini po masakit na yan. Ikayong mabandi, pisaling ing kayong balepo pang gabon, kay ba't pira kaya rakayan tamo, na po malyari ngayon yan. Impossible. Pero tinta mo nga gawa, may papag-share. Nya itong Domingo na po, ingkekat kamong kusina, kening konbento, makabuklat siya. Detang bisang mangan,
manganla, ding kapatid tamong pakakalulu at yukeng dalan, pupunta lang yan ng Aldo Domingo, magalmusal la. Nya, nung bisa ko pong sumaw, mag-share, mag-share. Neng misan po rin ding organizations, may pang-pag-share la. Kay ba't ila rin manyali, mamalingki, magluto ang pong mag-serve. Neng misan pamilya, neng misan mibabarkada, o yan po tayo balo. Nya, share what you have. Uling po tang mag-share ka, sasabihan mo king Ginoo, salamat po, Ginoo. Salamat, Ginoo. Karing ganaganang grasyang binye mo kaya kami. Nya nung Kristo may sugat siya, puwari tintang kasebihan, parayan tayo yan nga ra. Potang makapakanya niya, gagastos, parayan tayo nga ra. Kristo dinayaya, inya pinsinyer na. Ita mo kapilanta kaya dumaya. Malyari kong parayan, malyari kong mag-share, karing kaparan tao, hanggang mo abalo ay experience ing lugod na ning Diyos. Aparayan ing sarili tamo. Pero istong balo tamo ing lugod na ning Diyos at ay experience tamo, malyaring ka magparaya kalupa ng Kristo. Niya pa kamalang kong kapatid, talamanaya pusan ding mino ng Kristiyano in piyabe-yabe rin kanilang pibandyan para bang kanita asyeda ka rin aliwa mag-share tam agpang ketang buritam. Mamye mag-share uling yan may nibatangan kingapong Ginoo. Potang matetam alata naman idala. Nya ka mga tsukya katamo yan, atin tamo sanang share. Potang mag-share ka, uling sobra. None mag-share ka, uling kaluguran me, ingapong Ginoo. Mag-share ka, uling sobra-sobra. Mag-share ka, uling balo mo, nung makananuyang mibyebye, ing metong apakakalulo. Oy tapo yung intention tamong kaluguran may nga pong Ginoo niya mag-share ka. Nung makanano ng sinyer ng Diyosig pa yung kayang anak, yakabod sinyer niya pa. Ita mo sana mag-share tamo. Nang misan pibandyan, pero yung peka makatas diling pa mag-share, yapin, potang idawon me, in kekang sarili. Kalupa ng Kristo. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anakabugto nga ginutam, pengagliging upaya ning Banal Espiritu, mibayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king kalungaldo, sinubliyang mebye. Pepayto siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete at king bie alananga. Amen. ipagkatiwala tayo kang Kristo, king kakatang sinubling mebye Ginoo, ing kayang Santa Iglesia, ating kabilugan na yatu, kambering sablang balayan, ating karelang pamangailangan, ngata mo pong manalangin. Ginoo, bustan mong manatili kaya kami ing kekang kapayapan.
Gino, bustan mong manatili ke kami ing kekang kapayapan. Ban karing sablang Kristiyano, Kristo yaing maging tunerang Ginoo at Diyos, akarelang tokyan, panaligan at luguran. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong manatili ke kami ing kekang kapayapan. Baning Ginoo, tipuna nung makapaligid, king metong ng tinape at kalis, ding sablang Kristiyano. Banding sablang Kristiyano, mabiyasa lang ibat king ginong, midake king metong at metong, king nanomang atyo karela. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong manatili ke kami ing kekang kapayapan. Baning Ginoo, idala na kaya katamo at karing sablang palpikasala, ing kapayapan ning kayang kapatawaran, at bayong biye. Ban ipagkalob na karing, ing tungkol da, yaing pamamayapa at pamipikasundo, ing matampang pamamaralan, pamanalastas, at kapibabatan. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong manatili ke kami ing kekang kapayapan. Bani Kristo, parati yang mayakit karing kayang komunidad, malatit maragul, at gawa nung metong mo, king pusot kaisipan. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong manatili ke kami ing kekang kapayapan. Ngedi, aduan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, bustan mong manatili ke kami ing kekang kapayapan. Ginong Jesus, pagkaluban mo keng panimanman, ban akit da ka, balugbog ban damdaman da ka, pusong makatalastas alugod keka, uling ika ing ginong sinubling mebye, manggaman king alananga. Amen. Maria,
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sana ning ginuiting dawon kariggamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kakatami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, king kapamilataning kasalpantayanan at binyag, meging bayo keng lelangan. Tanggapan mo iting ayin ning kekang malayan, at idala mo kami king tulang alanangga, itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At keka timuri. iyat nayo ring pusoyo, Makayat na no King Ginu. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at pangmatulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula kanitingal doning Paskwa. Inyang ni Kristo meging sakripisyo Paskwal miya. Yeng tune kordero amilalako king kasalanan ning yatu. King kayang kamatayan, sinintang na ingke kaming kamatayan. King pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ingke kaming biye. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit may kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayumidawon ko sang ludking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keko, pirasune at binyene karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karingkayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti. Ikongan minom ko kaniti.
Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Inubingit ang krus at pangalubingit, inagusto kami. Ikang kalapagligtas, ikang kalapagligtas, ikang kalapagligtas, inyato. inyangening kaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono at ding mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat manenayang subling miye at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria ing Birhen ning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimmalmong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupaing totoo, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Abi-abi, mikakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantataying panalangin at tiro na ning Ginong sinubling mebye. Ipang
Ikabos mo kami, O Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling ketaing karyan, ating kayo ayan, ating ligaya manggaman, king O Ginoong Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Oning Ginoo tayong Yesu Kristo, ing Kordero ning Dios, ing milalakoking kasalanan ning yato, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws, king apuna ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ko. Dapat agkasmay nga mano mo at kumayap na ako.
Manalangin tamu. O lubos mayupaing Diyos, ding sakramento ning kakaming pangakabos at inggapmi, manatili sa kapilanman karing pusumit kaisipan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement. Mamuna pong dili, the Holy Rosary Parish Media Ministry. Media, ilapin po rin kukwa kikatam kiyang misa kiyang online. Po. Montalaking Antipolo Cathedral for an enriching benchmarking, training and team building event on April 9 hanggang pong 10, 2024. Bangkanita po mas maging malawak in karelang kabiasnan keng pamangwang online mass. Pota pong mayari ang pisamban, i-update tamungan po ingegana-gana, sound system, diyan kaya katamong gamit para keng online masses tamne. Inyapin mag-arala keng Antipolo at Antimorin mika team building. Kaibat po office holiday, Parish office will be closed on April 9, Tuesday, Day of Valor, regular holiday, Bataan Day, nga tamo po. Kaibat April 10, Wednesday, Eidul Fitr, regular holiday. So, Martis, ang po pa pong Wednesday, ala pong Parish office in ulinaning holidays, adwa pong aldo. And office will resume on April 11, Thursday. Masses will be as usual. Confessions at HRP every Saturday po in pamangumpisal, magumpisang 4:45 p.m. hanggang 5:30 p.m. Kaibat atinta mo pong HRP Easter pilgrimage to 7 heritage churches in Cavite Province on April 20, Saturday. Ing tema tamo, huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Inclusion, aircon transport service, lunch and snacks, t-shirt, prayer and pilgrim booklet. Inyapin po, mamayad lang 2,000. Detang makiyabi keng Easter pilgrimage. So, no kanya pumunta yung 2,000, aircon transport service, lunch and snacks, t-shirt, prayer and pilgrim booklet. We are now accepting reservations. Limited slots are available. Sign up now. Parish Office, Holy Rosary Parish. Adanti mo rin po in fundraising sale at the patio. Katataulian po, ing blessing na ning kakatamong Pisamban Maragul, maka-schedule yakeng December 7, 2024. So tintapang mapila na bulan para ariyan niya po ing Pisamban Maragul. Kinumbira tayo ing papal nuncio, ing ambassador ng Pope Francis, ya po ing main celebrant. Kaya beda po rin kakatamong obispo ketiking Pampanga. So sana misasan metong tamo kaya ni pong sakristi, halos mayari ni rening side altars, mayari no po, ing bubong mayayari niya na naman. So halos po papagawa tayangan ing Pisamban. Dakal pong salamat karetang sinaw na at bisa pang sumaw. Nyanong yako pa sinaw, sumaw na kayo. Pota, ikay ng paninayan da po at dakala salamat kaya kayangan po lalong-lalo na ding sasaw king pamipagawa restoration ning Pisamban Malagul. O rin po rin poste, rin po ngalwang poste may gawa na lang kwadrado la, impo nga kakit yung matuling yapining carbon fiber, 100 times yakatibe kesa keng bakal. Nya pekati betane po, inya ito maraguling gastos niya po.
So, kaya kayungan po, dakala-dakala salamat. At ito mas ing moto na, to see is to believe. Itamo po ngeni, believe and you will see. Amen. Santo Tomas, unless hanggang eke akit eko maniwala, to see is to believe. Itamo ngening talasalpan tayo, believe and you will see. Makanya niya po yung kakatamangin So kakatamangan, dakala-dakala salamat. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kaan timorin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya. Ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ni umeta na king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.